See, that's where our people live. Very tough. Very tough. Abantu abamnyama basahlala endaweni ezinje. Sisigangeni nje next to them. Akuna gesi. Toilet. They fighting over electricity manje. Akuna toilet. Akhona not enough. Ihlahla lezi zinkulu ziwela phezu kwezindlu zabo. So we have to come and work as a councillor, come and work here with them. But the solution is, you can see, kuti kakhulu. Good. Yes, boss. Umkhukhu kabani lona akuna roof, akusase umkhukhu lonto le. Yeah, into engekho lena, but there's a blanket inside to show that there's someone olala la. So umangala ukuthi umuntu uzolala kanjani kundawo engana roof. So what we need to do with the community, akusuke yonke lemikhukhu le engabalekanga la. Indawo abantu bathi informal settlement, yes, but not for everyone. For anybody, ingubo yomuntu lona khona umuntu olala la. Ila abantu abagangayo la bebusuku abangalala bahambe bayenza yonke lento le. Babuye bazifihle kule ndawo. So nayo lemikhukhu yonke le engekho le engasasebenzi kumele isuke sizokwazi ukuthi indawo yethu ibe ne-order. Thank you. Lekai papa. Siphila mfethu manje naphila ngamfethu. Ngiyaphila khona lami. Ngiyabona kunama meeting and ngiyezwa ukuthi kunekhalo ngapha. Madam, njengoba mina ngithumelo eCouncillor, ufuna ukwazi kahle yini problem ngapha madam. Wena ngayithatha ngcono. Yeah, kahle futhi thina sasola kakhulu yabo. La makalakalini sashayeka kakhulu futhi sayidinga umbane makalakalini because umbane sawusebenzisa. Sabantu abazizamelayo phana phasi so ke senza umbane ukuthi okay senza umbane njengabantwana. Bayifuna isidingo se-TV yabo. Athi asinambane. Sithathe nombane nabantu basezindlini njengangoku. Asinambane. Lesababhatala bona babhatala umbane lakhe bonke nje mosithaba. So sinizosikhala masidinga umbane kahle makalakaleni kuphambili nje umnqoba umbane. Yeah. Okhaza lesinceda nje kanjalo nje. Singabonga kakhulu. So umali wona bohlanganiswa kanjani ngezinyokanyoka. So nina nisifunele i-direct. Thina sifuna nje i-direct manje ozidabisa show abaninzi kana makaka babhatala umbane because bawudinga kakhulu. Because there's a thing ngale ethinto ne bagcina sibabafakela igroup. Baloku baka informal settlements into ezinjalo no. But bayafakela igroup kube ne-electricity. Yile nto leni ifunayo. Sasifuna lonto leyo. So thina sakhada sofuna umbane sizobhatala. Shaka sobhatala besawudinga kakhulu. Right ngomela. Thank you very much. We are busy because it should be on record. Bathengisela nini umbane? Bona bawuthengi ukuthi bathela sibhatala ama 350. 350. Oh. 350 350 150. Nakulothemba i350. I guess it. Answer your councillor's project. Looks like a toilet, yeah. Hey. You have hey. That's what I don't think, isn't it? Abanye bavuya Sizawuxolela nangu ukuthi councillor sizawuxolela. Sisezawuba nowethu Khona wena usemthethweni. Nini yabona na ijali iproblem. Wala mabhox inkinga yekhaya yaba yemali bayimali ezakufaka. Councillor ubonile inhlungu yenu. Abaqala thina ubekweke. Bakunomoya lezihlahla zowela phezulu kwezindlu. So abahlali bacomplainile la lezihlahla. Zonke lezihlahla according to bona bacela ngabe zingakhathwa. Usimakunomoya zishaya phezulu kwendlu
wisa amarufu wabo. So ukhansela uzamile ukuthi nomshini engiwuthengile masipala le ngeyazuka uzothola besizamile ukwenza okunye naso sesithathile konke la sifika khona nithi ukuklina indawo yenu yini kumele nizihlumele mina ngizoninceda ukunikhathela imithi bese nina nikline-ke njengabahlali. So ayikho enye into esizoyenza. Umasipala he has promised ukuthi uyeza, so asazi ukuthi uzofika nini ngoba akanama-timeline. Masicelile uthatha isikhathi sakhe. So I've organized and bought a machine that can assist ukuthi abahlali babone ukuthi ikhona into esiyenzayo nathi babarepotile kube khona into esikomkuyenza. So yile esiyenzayo namhlanje nomshini wethu omncane njalo. Maybe God will assist us one day to have big machines and we will do it by ourselves. Umasipala uzasilandela-ke sikhona thina care about the people of our world. Kule meeting yangomso Thursday ilapho kufanele kube khona ireport ethetha ngathi ngoba lo sayifumana ireport xa kukho into esiyifakileyo nathi pha. So apha ngeke kuthethwe ngathi sibe thina sinakhange sifake imakalakalela ngiqala ngoku dala khona besisingizo ukuthi mangibabona ngibakhona abake beza kimi saye Eskom abahlala la ngikhumbula ukhona na bengekho kodwa ndiyabazi sayifake so mina njengokhansela kuma report wami wamanzi nani makalakaleni ukuthi ufake igesi efilisweni ukuthi ufake igesi zikule report zabo nathi siyofuna umbane pa umama wapha wakhalini. So manje kuza i-IDP meeting le abafike basinikeza ama-priorities sizoyenza le then ifuna i-budget le ifuna ileyo meeting ezoba ngomso ngo-6 asiphuma kuleyo kula sophinde siqale futhi-ke ukuthi hayi kulena nathi thi siba-assist sizikhiphela imali sibhatala sikuthola i-transform ezomasipala azosebenza after sizwile ukuthi abana-budget for lokhu for le ikhona for le yenza ntoni yabona Tupile. Chapata bona se ba ntshitse jona. Mo sa ntse ba tla ke wale. Bona ntse ba tla chapata bona. Ayo taba. Sana case. So masipala tamaetse plan. Masipala tamaetse plan ebile. Ga se ba tala ke se le rene tete. Le metsi. Ba batho ba phela condition e ntse so asentwe right ba bona. That's why I don't go buy child. Or I don't know what to do. So I say, Scabalento. xa uyoyifuna imali yakho uvele ucela uba kayo-ATM yena. aka-ATM kanjani ayisimbhawu Xa ufuna imali yakho ugesi ungekho kuxela uba kayo-ATM.